سلام مرحبا بالإمام وشركة شنو شلون رمضان حتى أمير وبرا دي صفت لهم فيديو كعجال وفخامة أمير الشغل أم كي فيديو خطأ تصوير كان جي عملت الشغل معمولة لقمة الشغل أنا كم دي دبا أم كي أخبره تش مشتو بكرم تعرف وكي منه ماجد بداله دست ورق تركي حاضر كري أم كي سؤال جوان برسكن سؤال قشتك سلسلة بخو قشتك ذكاء سر أبدو آخر شيء جواب ياك جواب برت دهنا تولي جي جش كي مضحك شيء نوكو دقة شكمار أنا أمكان جواب دقة شكنو أمجي برسكن هلا كي زونه بيه كده سوراق تركيب أخي والمرة إنه ونحوزرنا أمكان فيديو خو داس بكان جماعة هو عبودة عرب ضد مرة أمكان سؤال جي برسكن أمساكن سؤال زونه عبودة بدنا نسأل كم سؤال إذا عرفت كل الأجوبة تربح لنا 200 ليرة تركيب جاهز؟ ماشي السؤال الأول في طيارة بالطيارة فيها 506 أحجار إذا شرفنا حجر واحد كم حجر ضل بالطيارة؟ 505. 505 برافو عليك. طيب كيف بدنا ندخل الفيل على البراد؟ أول شي نفتح البراد نحط الفيل نسكر البراد. تمام. السؤال الثالث كيف بدنا نحط الزرافة بالبراد؟ نفتح البراد نطلع الفيل نحط الزرافة ونسكر البراد. تمام برافو هيك هلا عم تروح أنت كويس كأنه رح تربح ال 200 هلا ربحت نصها. خيو الأسد بالغابة سوى حفلة كثير كبيرة وعزم كل الحيوانات عليها ماشي؟ ما في حيوان واحد مو معزوم على الحفلة مين هو؟ حيوان واحد مو معزوم على الحفلة زلحفة. زلحفة. الزلحفة؟ خلص حبودة لهون انا قطع خلصت قول باي باي لل 200 باي باي. ايش عرفت قولها؟ هذا محتوى بالثلاجة الزرافة. راحت عليك خلاص عرفتها خير ماشي حطيت الزرافة مو هونيك ماشي؟ إيه. الزرافة طلعت من البراد وصارت تكمل طريقة بين المي والمي فيها تماسيح كثير انت بتعرف المي ما بتكون فيها تماسيح؟ المي مي يا جحش مو فيها تماسيح؟ يا جحش مو فيها تماسيح؟ ايه بس مو راحوا ولا هون؟ مو راحوا على الحفلة؟ تمام راحوا على الحفلة الزرافة ماشي ماشي انت بس خسرتها لانه اول شيء بالسلحفة ماشي طيب الزرافة عدت المي انه التماسيح راحوا على الحفلة ايوب ما عم ينفع الزرافة وهي عم تمشي ضرب براسها حجرة ماشي الحجرة من وين اجتها؟ مستنى الطيارة؟ برافو انت كنت رح تربح ال 200 بس قررت على حالك قلت الزلحفة رحت ماشي على شوي في الكاميرا هلا نروح نسأل شيء أبجي أيوب تركيا كرمانجي تركيا أمكي غير دانكر لأنه مبورة عربي دانكر أيوب تشتغل ناكر وين معنى الجامعة دبن أمكي نو سؤال جاي بقولك أيوب وشاق بينسد وشاش كابر تدهنا نحابة كابر جو وشاق أوفيت شن حباد وشاق ده ما بالطيارة ده يعني شن حب كابر وشاق ده ما بينسد وشاش أنا ما حب كي جاوبت شن حب ما أبي بسيطي لو pensit بالتركيب 506 tane taş var Evet. uçakta. Evet. Bir tane attık kaç tane kaldı? 505. Tamam 505 güzel. Muci family ki tane. Tamam. Amke çaki fil bakın buzdolabı. Amke fil bakın hindire buzdolabı. Amke çaki bakın hindire buzdolabı. Nasıl da iyi, nasıl terapi içecek misin? Tamam bu içecek. Abi bir kadeh fil koy yazıp dolaba atarım. Hı? Bir kadeh fil yazıp dolaba atarım. Valla hava bak filo ile. İmeci ko. İçiyor, imeci de içiyor. İmeci de iyi pesiyor valla. Pesiş tane atalım şöyle. Tamam zürafayı nasıl? Diyelim ki fili koyduk. Bak dolaba açıyorsun. Fili koyuyorsun kapıyı kapatıyor. ama bu kaybetti ha bu olmaz böyle. Bu kaybetti de biz devam ediyoruz. Tamam, Amki çünkü devam kan veram sakin okuluk hatta fıda şöyle. Tamam. Amki zürafa çok iyi de mühendire dolaba Eyüp. Zürafa. Hı. Abi iki kapıyı da açıp ondan sonra kapıyı kapatır. Kurmancı da ki kurmancı. Azhar dolaba giderken. Hadi dolap bir tane ya. Tamam. Eseri o ekori he ya. Azhar giderken. Sen takide bilir. Tamam fil de dediğin o tür ben fil de kon zürafa tekene. Eyüp vera fit kır kaya. Eyüp vera bay bay desi dira. Hamza Desi. Hamza bon Hamza ke bulware. Bu da bizim arkadaş Hamza Türk Kürtçe bilmiyor.
Onu da biraz şey yapacağız. 200 lira kazanacaksın. Bütün sorulara cevap verirsin, tamam. Tamam abi. Uçakta 506 tane taş var. Tamam. Bir tane aşağı attık. Kaç tane taş kaldı? 505. 505. Çok güzel. Fili nasıl dolaba koyacağız? Buzdolabına. Fili dolaba koyamazsın abi. Nasıl koyamaz? Koyacağız işte. Bak burada kaybediyorsun ha. 200 lira gidiyor elinde. Fili nasıl dolaba koyuyoruz? Kapağını açarak abi. Hı? Kapağını açarak. Tamam. Kapıyı açacağız, fili koyacağız. Evet abi. Tamam. Peki zürafayı nasıl zürafayı nasıl dolaba koyacağız? Zürafa var, bir tane de zürafa var, onu da dolaba koyacağız. Nasıl koyacağız? O da aynı abi. Kapağı açıp Tamam. içine sokacağız. Ama fil var, Fili çıkaracağız, zürafayı sokacağız abi. zürafaya sokacağız. Bak ben sana yardımcı olayım biraz. Tamam. Tamam. Bir tane aslan var. Bütün ormana bir tane şey yapmış, eğlence yapmış. Bütün hayvanları davet etmiş. Bir tane hayvan orada eksik. Ben söyleyeceğim. Aslan eğlence yapmış. Bütün hayvanları davet etmiş. Bir tane hayvan o eğlencede yokmuş. Hangisi hayvan? Zürafa. Zürafa. Çok Çünkü güzel. dolapta. Tamam, çok güzel. Zürafa dolaptan kaçıyor. Tamam. Suyun içinde suyu geçecek, gidecek evine. Tamam. Tamam abi. O şeyde, o suda timsahlar var. 10-20 tane timsah var. Zürafa geçiyor ama hiçbir timsah da ona dokunamıyor. Ne ya? Çünkü partide abi timsahlar. Tamam. Zürafa giderken yolda bir tane taş yukarıdan geliyor, kafana vuruyor. Evet. O taş nereden geliyor? Uçaktan düştü. Uçaktan düştü. Sen de parayı kazanamıyorsun. Çünkü yurdunu cevap verdin. Fili sen bir dakika. Ama o para Sen vereceksin zürafa, bana. sen zürafayı fili çıkartmadan koyacak mıydın dolabı? Ben sana söyledim. Öyle Aynen değil mi ya abi. Eyüp? Bak millet. ابو جماعة في هنك مفاخرة بس برتش مفر واقولن مقو هم كي فيل شو دقن بارد قو نو كبيه مقو هم كي شو نو كبيه قو هم كي فيلي خو درخن خوشي نظام شوف كن نمشي بيرو مفر قو هم قيبه واقن فيل تاني قو تمام مقو هم كي زرافة شو دقنه فكري قو زرافة نو كبيه بارد مقو نو جيش كده ما فيل شو كره قو هم قيبه واقن فيل زرافة تكن مقو نو هم كي فيل درخن خوش زرافة تكنه ویجی چیزی مفر مرحله برای قوله کن حتی چیزی زنی بسونه حمزه خو چیزی جیران تر زنی bu şeyde bu soruda en güzel en akıllı çalışan Hamza'dır. Bu ikisi de biraz uyanık da fazla anlamadılar. Ara ola cemaat. Buraya 50 milyon ver. Arkadaşlar onu Hamza ro soda ki bakırım bunu Hamza soda ki bakı. Hakir lano cevabı خو پرتشجان ساعتها خوش ام میرو گشتن تولی ویدیو خواهم دخوازم عجبانه ام ویدیو نانو پرتشتو چکن جماعت به ام تار حرکن ویدیو تو چه دخوازه ام تار داخل ام شو حاضر کنم بني خير و خوشی دو باي باي Abone olun. Alper